ibintu birakaze mw'abantu mwe, urugamba rukomeje kuba urugamba, amayeri amaze kuba amayeri hano muri urugamba ruri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya ubu tuvugana, urugamba ruri kubera hano muri Warikare, urw'Umufaransa, urw'Umubirigi, FDLR ndetse na M23. Aba bantu uko ari batatu cyangwa se ibi bice byose uko ari batatu, bose hari ikintu bahuriyeho. Mani ishobora byose M23 ahangaha ibakozemo akantu k'akasamutwe. Turaje tukagusobanurire, tukubwire neza uburyo ki Umufaransa bimugendekeye, tukubwire neza uburyo ki Umubirigi ameze gutya, tukubwire gute ko M23 nayo ikanuye gutya iri kubareba, ndetse FDLR nayo bari kwikubitiza akabwana. Ibi bintu ndi kukubwira gutya biracanganye, ariko humura uraje ubisobanukirwe neza. 5 Bwana Pacifique. Yes, nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ndongera nkubwire ko ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi FDNB ubu tuvugana amarira barize, ubanza aribo batumye imvura idashiraho, ubanza aribo batumye iyi mvura ikomeza kugwa kuva ku munsi w'ejo kugeza n'izi saha. Ubu tuvugana rero batinye urugamba, ndetse M23 kubarasa mu migongo ku buryo bukomeye cyane. Ese byagenze bite? Bari kurasirwa hehe? Ese kuki batinye ubunyerere kandi ari abasirikare? Ndaje byose rero mbigusobanurire nanjye, ariko kandi ni nako ndibuze kukubwira ibintu bibaye muri Poezero tayari 78% tayari navuga ko yongeye gusubira mu maboko y'intare za Sarambwe. Ese intare za Sarambwe na akaye gatendo zakoze katumye abasirikare barimo n'abamercenaires bari muri Poezero, barimo coalition nini cyane igizwe n'imitwe yose 9. Ubu tuvugana M23 ifatanyije na twirwaniho bakaba bamaze kujya gute kuba abahafata rwitsa nkuko wa mu general w'umurundi wa muretona yaje kwihorera bitewe nuko yatwikiwe mu gifaru na M23. Hari ibintu bimubayeho bindi bishyashya. Ese uyu mugabo byaba birangiye noneho apfuye? Ko bavuga ko buriya ngo akantu k'umujinya mu rugamba kaba atari sawa. Ese uyu mugabo wewe byaba bimugendekeye bite? Ko ari amakuru atari meza tumuzanyeho, ariko kandi ari nandi makuru ari kuvugwa ko akantu ko kandi turaje bive imuzi n'imuzingo tubibabwire uko bimeze. Gusa nanone abari baratumwe kwica Makenga kuri iyi nshuro abaseneyipa babiri ndetse n'ababungirije barafashwe. Ese abangaba bafashwe mu buhe buryo? Update kuri iyi nkuru iraje nanone tubabwire uko byari byifashe ahangaha aho M23 yabasanze. Ese bimeze bite? Byifashe bite? Wecyo tugusaba no gukora kuri like ni ingenzi cyane, ndetse yaba ari ubwa mbere twumvise ugakora kuri subscribe, ibintu by'agaciro cyane. Ndetse nanone kandi muri comment harimo link ya WhatsApp ukanda tukajya tukugezaho buri kimwe cyose tuba tutanyujije ahangaha. Twagiye Bwana Pacifique, comment ya mbere bari bubone niyo irimo birumvikana rwose, biba byumvikana, ntukajye wirirwa kubitindaho cyane. Twagiye rero mu makuru tujye guhera kuri aba ba mercenaires bose, ariko nge mbita aba mercenaires, ariko n'abasirikare b'Abafaransa n'abasirikare b'Ababiligi ndetse n'abasirikare ba FDLR. Ntago ari aba mercenaires, bari n'abasirikare b'igihugu. Aba mercenaires n'abacancuro nyine, n'abari abacancuro babaje, so bose bafata nk'abacancuro. Rero nukabafata buriya ntago bari kimwe. Buriya sorry rero ni igihugu kiba cyatanze ubufasha, ni igihugu kiba cyatanze ubufasha ku kindi. Yego, ahangaha rero tugiye kurebera hamwe aba Babiligi n'Abafaransa ngo M23 arakanukana. Ababiligi n'Abafaransa buriya nubwo twebwe abanyafrika bavuga ngo turikubira, ngo turikunda, ngo tukagira gute, ngo tugira ngo ishyari, ariko mu by'ukuri no ku ruhande rw'abazungu nabo bagirana ishyari, ndetse bakanagira gute, bakanikunda cyane kurusha gute. Rero buri wese bayumva yakurura yishyira. Ahangaha Ababiligi babanje hariya muri Warikare bagira ibyo bahakora, bakora n'ibikorwa bihambaye cyane twarababwiye ku munsi w'ejo kugeza na n'ubu. Ndetse nanone Abafaransa nabo baje kugira ngo wenda bunganire bagire aho bakomereza bageze. Ariko nanone hano kubera ko bose suko bakunze Kisekedi, ahubwo nibyo bari kumukuraho. Nta nubwo ari uko bakunze Abakongoma. Yego, suko babakunze, ahubwo bumva abana basiga ruheruheru bakabimbwa zomongana ku musozi gute. Rero Abafaransa baraje nabo babashyira hafi n'Ababiligi, bakora ibigo bisa naho byegeranye. Yego, ndetse kandi ahangaha hakaba harimo na FDLR ahantu zigize gute zitsimbye. Iki kwereka amacakubiri nanone. Abafaransa bari ukwabo, Ababiligi bari ukwabo, FDLR ziri ukwazo.
bose bahurira he? FARDC bari ukwabo. Yego. Icyo bahuriraho ni kimwe ni mu rugamba gusa, ni mu rugamba ndetse no kurutegura. Iyo bagiye gutegura niho bagira, ariko kuba barara ndetse no gusangira ibiryo never jamais. Wapi ntibishoboka. Ibikoresho si bimwe. FARDC igira ibyayo ntuzana ibyayo kandi bigiye n'abafaransa bakagira ibyabo. Yego. Kugeza ubu bakaba bari mu bice bitandukanye. Yego. Akandi kantu kari ku ruhande kicometsemo gake, hari umugabo uri hirya ku ruhande, cyangwa se hari abagabo bari hirya ku ruhande cyane bakanuye amaso gutya cyane rwose, barimo babareba ngatari ko sha twebwe turababona kabisa, turabaruzi kandi turimo turabakurikirana, tugenda tubarya isyata burenge gake mu byo mukora byose. Yego. Aha rero M23 yamaze kuba koko yabareba, ni ubwo M23 navugaga. Byagenze bite? Ejo nijoro bari bamaze iminsi babigaho, baravuga ati abagabo kugira ngo tuzabave mu nza cyangwa se tugomeze kubacanganyikisha turabikora gute? M23 hari aba FDLR benshi genda iritura ku rugamba. Baravuga ati abakuru babo ariko muze hano mbereke. Umukuru wabo ahamagara aba M23 bamwe batoranya mwabintoranya, barangije barabwira ati mwebwe rero hari ahantu kwagera birakomeye. Technically niki? Mukuremo imyenda yanyu, mukuremo imyenda ye mu M23 vuba vuba, muyivanemo, mukureho n'ibirango byose byo mu M23 n'imbunda zanyu zose mushyira hariya, asige mwambara imyenda ya FDLR. None se mugiye kutwica? Oya, mugire vuba mwambare, tubahaye itegeko. Bambara imyenda ya FDLR, barababwira ati okay gutya, babakwiza byose ibyangombwa, imbunda zabo niki, barangije batoranyamo abagera ku 9. Yego. Barabwira ati mugende kuri patrouille, mugende mwinjire mucunge bari kugira mure ukuntu muza kwinjirana nabo, mugende kuri patrouille. Yego. Baragenda bajya kuri patrouille, barazenguruka. FDLR ngiyo mu muhanda nshyashya iri gukontorora harimo batamenye ko bamaze kubasengezamo abantu bibana, numva banatambukaga bagasuzana bagenzi babo cyane rwose, kandi ukabona yuko none kugira ngo bumve ubuhanga bano basirikare ba M23 bafite, baba baratojwe kwisanisha naho bagiye, ndetse bakagerageza no kumenya ngo uyu muntu ari turi kumwe ari gutekereza iki. Niko rero niko bimeze. Aba rero ku mugoroba rero bagize gutya, baragenda bakora patrouille, barayikora ariko bacunga n'abandi basohotse mu kigo. Yego. Basohotse mu kigo cya FDLR bagiye gukora patrouille, bagenda babarya isigata burenge barenga, abandi bahinguka. Baragenda baza kubategera ahantu mu gaco, barabaritura bose, barabaritagura. Barangije babaka ibikoresho byabo, bafata n'ibindi by'ingenzi, bongera biteraho ku myenda yabo, barongeraho bamera nk'ababandi neza. Baza kongera gusubira mu kigo. Yego. Baza kongera kwinjira mu kigo, baragenda, ariko bakimara kugeramo icyo bakoze abantu bari babyiteguye cyane. Bavuye mu kigo cyabo biruka, muri icyo kigo cyabo ba FDLR bava muri icyo kigo biruka, bahita ko berekeza mu kigo cy'abafaransa. Ariko babanza kugira gute? Kunyura impande z'ikigo cy'ababirigi. Yego. Ari avuga ati noneho ibi FDLR noneho bibaye iki? Kongomani byarasaze. Noneho n'ikintu gitunguranye, aba FDLR bafite ukuntu babanyemo neza n'ababirigi. Noneho kuza kubona bano ba FDLR bari kwirukanka aho kugira ngo bahingire mu babirigi, ugasanga bari kwigira he mu Bafaransa. Noneho rero aba ba FDLR bashyashya binjemwe aho ngaho, ubwo nituvuga bashyashya mwumve mu 23 banyuzeho biruka, barangije begera ikigo cy'abafaransa, bajugunyamwe utuntu tw'utugrenade n'utuki twose tuturaguritse, tugenda twangiza ibikoresho byabo. Ngaho ku mamodoka bagatereyemo, kaba karayiturikije ngaho ku kantu kuri tuno tuzu bakambikamo bakaryamamo, ngaho babatereyemo tayari ako kaba karaturitse, baturitse tugera muri 6, ndetse n'imyobo yabo baba bacukuye kugira ngo bikingamo mu gihe baba barukomeye, nabo baba barayisenyaguye, barayirituye, barangije bahita bacomoka bariruka. Abafaransa bati aba n'ababirigi badutumye FDLR. Taba n'ababirigi badutumye FDLR. Aba FDLR bashyashya barongera barisohokera, barigendera biruka nguko, bisubiraho, barangije bajya kwicara hariya barabareba. Abafaransa n'ababirigi batangira gukocorana,
babanje no kurasana da oya banakanyujijeho babanje no kurasana mo gakeya. Ari n'ukuntu uri kubona Babirigi n'Abafaransa no mu buzima busanzwe hari ukuntu bajya bapingana mu kuntu kuko buriya rero yaje kumenyekana gute yaje kumenyekana ko abagiye ku rugamba bababonye ahantu mu bigunda babapfunyitsemo yego hagati abo twohereje ku rugamba bapfuye nta kundi rero twabigenza nako nta kindi twakora cyo kitari ukujya gusaba imbabazi katari twebwe tugaragaza n'ibimenyetso kari abaduteranyije cyane niko bimeze. Ku mwanya wa mbere diregite nta kindi kita kizaho ne mu 23 M23 ni indushyi nibo barushye niwe mugore nibo bagabo b'ibyago byinshi mbese undi ni bande babikora abandi nta bandi no sikari bo bahanganye nibo baje kurwanya erega M23 so ishobora kubikora ari n'igitabikora ne bande se ba ariko nyine muri operation zabaye ngira ngo uruzisobanuye neza cyane birumvikanye nibo binjiye mu ibanga rikomeye cyane ahubwo hano ikintu turi kureba buriya ntaga Ababirigi bapfuye kwita barasa ntaga Abafaransa bapfuye kwita barasa ku Babirigi ahubwo ari n'amakuru butasi nakomeje kujya nkurura sanga ngo nuko bari gushaka ko hari ibirombe Ababirigi bari bureke bigacukurwa n'Abafaransa n'ubundi Abafaransa hari ibirombe hari abari gushaka ariko Ababirigi bakaba bababereye ibamba kandi rwose Umufaransa kugira ngo aze mu rugamba rwose yemere atanga ingabo ze n'ibikoresho bingana kuri twirwaneho yagize gute twirwaneho yagize yibye yari yacyagiye muri za ntuze za Kavimvira ku mupaka yibye ku modoka z'Abarundi byose ni byari by'Abafaransa niyo miti yari y'Abafaransa yari yaratanzwe kugira ngo rero Umufaransa bihombe nta nari bwinjirije ni ibibazo bikomeye cyane ahangaha umurigi rero bakamubwira yuko amaze igihe kirekire acukura yagakwiye kurekana nabo bakagira gute bakareba uko bigenza none babyanze ahangaha rero bari kurwana banafitanye inzika n'imijinya igitandukanye y'ibintu bivuye ku ibyo ngibyo by'amabuye kuko umubirigi ari kure Umufaransa ari kure bakabona Ababirigi ne bakumana muri Warikare nta kintu azahakura ubwo rero kugira ngo hagume neza biramusaba kwirukanamo Ababirigi ubwo rero wa fisi nkubwiza ukuri ahangaha ivuye turigiye guprofita kwihuta cyane rero amakuru tujye no ku yandi minota ibiri kutujyana buriya twihuta cyane reka twihute cyane kuri twirwaneho ikaba yambuye imiti yari iri mu ikamyo iherekejwe n'indi modoka nayo iri mu bwoko bwa Dina yari ivuye mu gihugu cy'Ubujumbura yambuka hano ku mupaka wa Katumba ihita yerekeza ahanga ku mupaka wa Kavimvira ndetse kandi iyi modoka aba batwirwaneho bayishimuse bakimara kwishimuta abari bari muri iyo modoka inyuma yari iherekeje abasirikare bagera mu 9 abo bose bakaba bamaze gupimwa urusasu ku buryo bukomeye cyane iyi modoka bakimara kwishimuta niyo yindi babijyanye babigeza hano mu mashyamba baraparika bakuramo byose bakuragamo imiti niyo yari irimo ku bwinshi cyane y'abasirikari bari kurwana urwo rugamba ndetse ngo bishoboka kuba harimo ubwo nibyo by'Ababirigi nge icyo by'Abafaransa ngewe icyo nashoboye kumenya nuko yari imiti ijyanwe ku rugamba so yagombaga guhabwa abasirikare b'Abarundi n'aba FARDC n'Abafaransa bari barayitanze n'Abafaransa bayitanze nk'inkunga muri ya ndege yazaga kuko ibyabo byose byahingukiye Kinshasa good rero ibintu byagiye mu Burundi ni iby'imfashanyo zari guhabwa abasirikare bo mu rugamba kuko Abafaransa binje muri urugamba bashoye ku rwego rwo hejuru yego ngaye nguko rero noneho rero iyi modoka bakimara kuyipakurura batwirwana haya madubu bayitaye aho ngo mu ishyamba barigendera ntibayitwitse nta n'ikintu na kimwe bayikozeho ariko amakuru atugeraho ngo nuko bari bamaze kumenya ko imbere babateze ambushi yakasa mutwe batari bushobore kuza kwivanamo bituma rero bagira gute bavuga yuko bapanga bahindura izindi gahunda zo gufata iyi modoka bakayipakuramo ibyo ngibyo barangiza bakabikubita ibitugu cyangwa se ku mutwe then bakabyerekeza mu birindo byabo nabyo bikajya kubagirira iki akamaro ngaye nguko bwana Pacifique rero twihuse cyane Makenga bari bamushyizeho intuza ndabona uri gushakisha andi makuru nandi gushakisha andi makuru ako bababwira yo ngaho ntari reka duhite ko twerekeza hano kuri Makenga bamutumyo abasinepa babiri baba mercenaires aba basinepa babiri bazamutse hejuru mu misozi yaho bagombaga kuba bamupimira neza bari bafite amakuru yuko yaba yinjiye muri iki kigo kiri hano giherereye ahangaha ni muri aho babasanze ni ku misozi ya Karemi
ni mu misozi hejuru ya za Karemi. Yes, ni mu misozi hejuru ya Karemi aho barebaga n'ubundi ibice bya M23 iherereyemo hano muri Karemi. Bari bafite ngo amakuru y'uko ngo Makenga ari buze kuhaza ku masaha y'umugoroba, ngo hari ibyo ngo yari kuba ngaje gupanga n'abasirikari bahari cyane. Niko bimeze. Ndetse kandi aba bacancuro bakaba baraburijwe n'ikira, baraburijwe n'imbwa zari ziri n'imbwa zari ziri guhigira aho ngaho muri iyo byabibwa byo mu ishyamba. Aha rero nibwo M23 yavuze ati hariya hejuru byanga bikunda hashobora kuba hari ikibazo gikomeye cyane. Nibwo rero baje kuzamuka, bagezeyo rero basanga aba bacancu barahari, ariko nabo bahise ko birukanka imbunda zabo barazita, kuko izi mbunda zigize zisambuye bageraho bagiye gukorera igikorwa bakaziteranya. Rero babuze uburyo ki bagira gute bazitwara, ariko nta numwe bafashemo. Rero amakuru akaba yari uko ngo bari baje kwivugana Makenga, ariko mu by'ukuri natwe ntabwo turamenya ese Makenga koko yarahari cyangwa ntiyarahari. Ibyo ngibyo nibyo tugitegereje kumenya mu yandi makuru ari buze kuza. Yes, niko bimeze rero. Ubwo tayari nanjye namaze kwikubita muri Puezero indani kwa ndani, nkuko nababwiye dutangira aya makuru mwoka byaramwe. Ibyago byagwira igisirikare cy'u Burundi, nagahinda amarira menshi cyane ku bayobozi baba basirikare, bitewe n'iki, bitewe n'ibyago bagiye bahura nabyo. Ese byagenze bite rero? Dore uko byagenze, amakuru yose ndayafite gatanu kuri kagenzi kako, namaze kuba nyetegura ndetse ikirenzeho nanayanditse. Amakuru ari guturuka muri biriya bice bwa Nafisi. Aragira tuti mu masaha ya saa 11 za mu gitondo, hari ku isaha saa 10 zishyira saa 11 za mu gitondo, kuva saa 10 n'iminota 46 kugeza ku isaha ya saa 1 n'iminota 7 nibwo ibi bitero byabaye byatwirwano by'umusubirizo. Barasaga ku buryo bukomeye cyane, barasa ino coalition y'abasirikare b'abarundi. Byagejeje ku isaha ya saa 12 n'iminota 15 abasirikare ba M23 binjira mu ndake bari baracukuye yo kuza kutungukirano neza muri defense z'abasirikare baba FARDC, ndetse aho bari rwose mu birindiro byabo bikuru. Bari bafite gahunda yo kuza kubinjirana mu buryo bw'ibanga, barangiza bakabagabaho ibitero, bakabakubita mu mwanya muto nko guhumbya nkuko babikoze mu minsi ishije bitari byamenyekana iby'indake. Amakuru rero ari kutugeraho yemeza neza ko M23 koko yaje kurangira hinjamo abasirikare batari bake cyane muri iyi ndake. Binjira bagiye gucekinga neza cyane niba indake igikora, dore ko binje bafite ubwoba bavuga yuko FARDC ishobora kuba yayibonye, kandi koko ntago bigeze bibeshya, kuko bagezemo hagati bakubitana n'abasirikare n'ubundi ba FARDC biganjemo aba FDLR bo ku rwego rwo hejuru cyane. Bararebana baravuga ati rero tugiye kurasana. M23 ibonye uko bishobora kuza kuba ibibazo, cyangwa se yakomeza ikaza gusanga bayiteza agaco wenda ikagwa muri uwo mutego. Bahise bakora iki rero? Nta kindi urumva usibye gukora reprise strategique, bakagira gute bagasubira inyuma. Uku gusubira inyuma kwabo rero ntago bapfuye kugenda uko nguko vira mupango kiyo basubira inyuma babasirikare bari bakurikiye. Ahubwo rero bakoze iki? Bafashe ikibombe kinini cyane gituritse imisozi, ariko kikaba cyahita gitanga urukuta ahantu hamwe cyangwa ahandi. Kurumva uru yawe umusozi munini cyane ntago cyari gufasha kuhita kiwusatura. No kuvuga nabwo bareba ahantu icyo ibyo bisasu bishobora kuba byaturitse ukuntu hangana, bakareba ingano y'igisasu bagomba gukoresha. Nese bakoresheje igisasu cyaturitse umusozi wose, urumva bo batapfiramo. Bahita bapfira. No kuvuga bakoresha dutonya cyane dushobora kurimbura akantu gatoya. Babyifashiraho mu buryo bwo gushyiraho urukuta hagati yabo. Ahanga rero M23 niko yabigenje, biza kurangira iturikije kino kintu kirangije gipfuka igihande kimwe n'ikindi kiripfuka. Hanyuma abasirikare b'intare za Sarangwe bahita bakora reprise strategique, ucyo bahita basubira inyuma. Ariko nubwo byari bimeze uko bwana Fisi, ntago urugamba rwari ruri kubera aho munsi y'ubutaka gusa, oya rwabereye no hejuru yabwo, kuko twirwanaho yari yamaze kuzamura ibikoresho bikomeye n'abasirikare badasanzwe bamaze iminsi batozwa n'iza Sarambwe, aho bari bazamutse kwigarura Puezero. Ndetse Puezero amakuru atugeraho bakaba bari mu nkengero zayo, ndetse n'ubu ngubu bakaba yegereye rwose ni ibirometero bike cyane bibura kugira ngo iyi Puezero centre iba yagira gute, iba yajya mu maboko y'iza Sarambwe. Ariko hagati aho Kinshasa imaze kubona ko ibintu bikomeranye, ibintu bimaze kuba ibibazo bikomeye cyane, bazamuye ngo drone. Bazamuye drone, ariko igihari nuko niyo drone n'ubundi ntacyo yaje kubamarira, kuko amasasu yari menshi cyane bari bari kuyishyiraho urufa rw'amasasu, kuko bamaze kumenyera ibyazo bakayibuza controle. Ariko gusa drone ntago bigeze bayihanura, ntago bigeze nta drone bigeze bahanura, ariko bazizamuye ndetse imwe muri zo yanarashe
irashe ariko biza kurangira irase aho twirwaneho yavuye cyangwa se intare za Sarambwe kuba wari ubahaye amakuru aho bari baherereye baraharasa baharase basanga yaharenze bivuze ngo Imana yatabariye mu gihe hanyuma rero bwana Fils mu yandi makuru uko wari ubivuze mu mujyi wa Uvira hari ikindi kintu kidasanzwe cyahabereye cy'abasirikare b'abarundi byaje kurangira ngo bicanye n'abazarendo ku rwego ruteye ubwoba cyane rwose abazarendo ngo habaye kutaza kumvikana n'igisirikare cy'u Burundi biza kurangira ngo barasanye ku buryo bukaze ndetse kugeza amaginganga nta kintu leta y'u Burundi iratangaza ariko kubagerageje kubahosha byarangiye abazarendo babwiye ko badakunda gasuzuguro bakwiye gukora ibintu byabo pana gukora ibyo bageze guteba hawemwo ibwirizwa n'igisirikare cy'u Burundi. Yes, ni ibyo ngibyo rero ni mu gihe kandi dusoza n'amakuru yacu twerekeza hano ni aho abarwanyi b'abarundi bananiwe kurwana kubitewe n'imvura yaguye ndetse no kunyerera ku musozi bari bamaze gupangiraho ko bagiye gukora urugamba. Aho rero ni muri ibi bice bya Kiriba. Yes, Kiriba rero niho ibingibi byabereye. Aba barundi bari bapanze uburyo bwose bushoboka ko bagiye kwataka M23 bayatatse nibyo koko ariko uburyo kibari bapanze ko M23 bayatakamo ko M23 iri buze kuza ibasubiza ndetse bakayigusha mu mutego wayo. Aha rero ni gute uburyo amakuru atubwira ko abarundi bagabye igitero mu masaha ya saa 12 yego bakimara kugaba igitero ariko kumbi ku misozi hariho abandi bari bategereje yuko M23 iza kuva mu birindiro byayo cyane. Noneho rero M23 bakimara kwigabaho igitero batangiye kurwana bararasana abarundi batangira kugenda basubira inyuma uko basubira inyuma M23 soka mu birindiro byayo igenda ibasubiza nayo inyuma. Ariko kumbi hejuru ku misozi hariyo abandi bategereje M23 none rero batangiye kuva aho bari bihishe imvura yari irimo igwa ndetse urubobi rwamaze kuba urubobi dore ko hari n'imisozi ihanamye. Aha rero abagerageje kuzamuka n'ubundi bari bamaze gushotora intare za Sarambwe abo ngabo barashwe abandi bari hejuru nabo yajya gufata tageti bikanga akanyerera reka sinakubwira urubobi namwe murabizi bambaye za bodaboda amabote kandi ari inkweto zabigeneye z'urugamba nkazazindi nko muri ya filime ya Chick Norris twajyaga tureba ya nkweto yanga yajya gasobanura ngo kuzuba ngo ntifata ivumbi mu mvura ngo ntinyerera ngo ntifata icyondo ngo mbega ngo ni ya gikomando. M23 rero bo izi nkweto nizo babifitiye ndabazi yuko nyine isaha n'isaha iyo nkweto igomba gukora ahantu ahariho hose. Rero abangaba rero kujyana bodaboda bote kamambiri ibintu byose nibyo bajyana ndagasumba uko ndeshye cyane iki gisirikare cy'u Burundi mu minsi kimaze kumera nk'abazarendo. Rero mwaka byaramwe imvura rero yajyaga gufata tageti yagira gute akabaranyereye intare za Sarambwe zikaba zamubonye ari gukumbagurika nyerera aho ngaho zikaba ziramupimye mwabantu mwe ibintu byakomeje kuba ibindi. Yes, Bwana Pacifique rero amakuru yarayo ngayo. Yes, amakuru yarayo ngayo nuko bihagaze kugeza amaginga yangangira ngo ntacyo twababwiye mu ncamake tutavuze ntacyo turaza kuza kugaruka ku makuru mu kindi kiganiro kiri buze gukurikira mube hafi ko turaza kubabwira ku bya Kisekedi ndetse na mugenzi we President Evariste Ndayishimiye ibyo bakomeje gukora ndetse n'andi makuru menshi cyane turaza kugenda tuyagarukaho. Ikintu tubasabye no gukanda subscribe kugira ngo baze kubasha kubona ikindi kiganiro cyacu. Yego, Imana barinde, bye bye.